Mu nkuru ziri kugarukaho cyane mu Rwanda hagomba kuba harimo iya Mituweli. Reka mbikunyuriremo ngewe byananteye n'ubwoba. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho ingano n'uburyo bwo gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho ingano n'uburyo bwo gutanga umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ryo kuwa 16 Gashyantare 2026. Ejo bundi rigaragaza ko umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza ku bantu bari mu rwego rwa mbere rw'imibereho wageze ku Ibihumbi 4, naho amafaranga menshi azatangwa akaba Ibihumbi 20 ku bari ku rwego rwa 5. Ibi ni ibiki? Rigaragaza ko umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa mbere atanga umusanzu w'Ibihumbi 4 kuri buri muntu w'umuryango agomba kwishyurira ku mwaka, kandi aya mafaranga yishyurwa na leta yo. Aho ni ku muntu uri ku rwego cyangwa se mu rwego rwa mbere rw'imibereho. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa kabiri azajya atanga umusanzu w'Ibihumbi 3 kuri buri muntu ku mwaka, hiyongereho 1,000 n'amafaranga yishyurwa na leta. Naho umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa gatatu azajya atanga umusanzu w'Ibihumbi 5 kuri buri muntu w'umuryango agomba kwishyurira ku mwaka. Umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa 4 azatanga umusanzu w'Ibihumbi 8 kuri buri muntu ku mwaka. Naho umunyamuryango wanditswe mu rwego rwa 5 azajya atanga umusanzu w'Ibihumbi 20 kuri buri muntu ku mwaka. Iri teka kandi rivuga ko buri munyamuryango ubwisungane mu kwifuza yishyura inyunganira bwishyu igihe cyose ahawe ubuvuzi ingana na 200 n'amafaranga n'ibiceri 2 ku rwego rw'ikigo nderabuzima n'urw'ivuriro ry'ibanze, ndetse n'10% ry'ikiguzi cy'ubuvuzi ku rwego rw'ibitaro. Agaka ka gatatu k'ingingo ya gatatu yaryo kagira kati abatishoboye ntibatanga iyo nyunganira bwishyu. Wumvise aka kantu? Ariko ibigo bitanga serivisi za banki nabyo byinjiye mu itanga cyangwa se mu itangwa ry'inkunga mu bwisungane mu kwivuza. Ibi bivuze iki? Kuki amafaranga n'ubundi yazamutse? Iteka rya Minisitiri w'Intebe ryerekeye inkunga zitangwa mu bwisungane mu kwivuza ryo kuwa 16 Gashyantare 2026 rigaragaza ko mu bigo byatangaga inkunga mu bwisungane mu kwivuza hiyongereyemo ibitanga serivisi za banki n'ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi rusange. Reka tubinyuremo. Iri teka ryashyize hanze cyangwa se ryashyizwe hanze kuwa 23 Gashyantare 2026. Ibikubiyemo byasuzumwe kandi byemezwa n'inama ya Minisitiri yo kuwa 17 Mutarama 2025. Rigaragaza ko abatanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza ari leta, hakaza abakozi bo mu nzego za leta n'abo mu rwego rw'abikorera. Harimo ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi bwo kwivuza, amasosiyete y'itumanaho, amasosiyete acuruza lisansi na mazutu, ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi rusange n'ibigo bitanga serivisi za banki. Inkunga leta itanga mu bwisungane mu kwivuza ingana na miliyari 6. Ayo aturuka ku ngingo y'imari y'umwaka ya leta. Aya kandi atangwa na Minisiteri ifite imari mu nshingano, hakiyongeraho Ibihumbi 4 kuri buri muntu uri mu rwego rwa mbere rwa systeme y'imibereho n'1,000 n'amafaranga kuri buri muntu uri mu rwego rwa kabiri rwa systeme y'imibereho. Ayo nayo aturuka ku ngingo y'imari y'umwaka ya leta. Tutarakomeza, mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona izindi nkuru rusange, ibiganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nge nitwa Ismael Mugisha, niwe muri kumwe. Ibi birihutirwa. Mu yandi mafaranga atangwa na leta harimo 50% by'amafaranga yishyurwa ku iyandikwa ry'imiti, ibikoresho byo mu buvuzi n'ibiribwa. Hakaba atangwa n'urwego rwa leta rushinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda, na 50% by'amafaranga yishyurwa ku isuzuma ry'ubushakashatsi. Ubusanzwe yakirwa na komite y'igihugu ishinzwe kureba niba uburenganzira bw'abantu bakorerwaho ubushakashatsi bwubahirizwa. Ayo kandi agatangwa na Minisiteri ifite ubuzima mu nshingano. Hari na 50% by'amafaranga yishyurwa mu kugenzura imiterere y'ibinyabiziga atangwa na polisi y'u Rwanda. 10% kandi by'amafaranga acibwa abatwara ibinyabiziga bakoze amakosa mu muhanda, ayo nayo atangwa na polisi y'u Rwanda.
100% by'amafaranga acibwa abacuruza ibintu bitujuje ubuziranenge atangwa n'urwego rwa leta rwayakiriye. Mu bindi bivamo inkunga zijya mu bwisungane mu kwivuza zitangwa na leta n'amafaranga 100 igiceri kimwe akurwa ku mahoro yakwa kuri parikingi y'ikinyabiziga mu mujyi wa Kigali kuri buri saha imwe ikinyabiziga gihagaze ayatangwa n'umujyi wa Kigali. Hakaza 1% by'amafaranga ava mu bukerarugendo atangwa n'urwego rw'igihugu rufite ubukerarugendo mu nshingano. Iki gihe haba hamaze kuvanwaho imisoro. 10% kandi agenerwa abaturage baturiye pariki z'igihugu na 5%, na 5% agenerwa ikigega cyihariye cy'ingoboka, na 20 ibyo ni ibihumbi yishyurwa ku ihererekanya ry'imodoka, n'ibihumbi 10 yishyurwa ku ihererekanya ry'ipikipiki, iyo ni moto. Aya atangwa n'urwego rwa leta rushinzwe gukusanya imisoro n'amahoro. Ingingo ya 5 ivuga ko inkunga itangwa n'umukozi w'urwego rwa leta n'urwego rw'abikorera ingana na 0.5% by'umushahara w'umukozi atahana. Umukoresha abagomba gukura iyo nkunga ku mushahara w'umukozi kandi akayashyira kuri konti y'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza. Imenyekanisha n'itangwa ry'inkunga y'umukozi bikorwa buri kwezi. Umukoresha agashyikiriza urwego rwa leta rufite ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mu nshingano urutonde rw'abakozi n'ibihembo byabo, umushahara, kandi akishyura inkunga yakusanyijwe bitarenze itariki 15 y'ukwezi gukurikira ugutangirwa inkunga. Ibigo byigenga bitanga serivisi z'ubwishingizi bw'indwara bikorera mu Rwanda nabyo bitanga inkunga mu bwisungane mu kwivuza ingana na 5% y'imisanzu yinjijwe buri mwaka ishami ryacyo nyine ry'ubwishingizi bw'indwara. Ikigo cya leta gitanga serivisi z'ubwishingizi bw'indwara gitanga inkunga ingana na 5% by'imisanzu y'ubwishingizi bw'indwara yinjiye buri mwaka. Iki kigo kandi gitanga ubwishingizi bw'indwara gitanga inkunga yacyo mu bwisungane mu kwivuza mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye ku munsi umwaka w'ibaruramari ryacyo warangiriyeho. Ni mu gihe isosiyete y'itumanaho itanga inkunga y'ubwisungane mu kwivuza ingana na 3% by'agaciro k'icyacurujwe cyangwa se byacurujwe ku mwaka. Abatanga serivisi z'ubwishingizi rusange batanga inkunga y'ubwisungane mu kwivuza ingana na 5% by'inyungu y'umwaka mbere yo gutanga umusoro. Ingingo ya 10 ivuga ko ikigo gitanga serivisi za banki gitanga mu bwisungane mu kwivuza inkunga ingana na 2% y'inyungu y'umwaka mbere yo gutanga umusoro. Iki kigo gishyira iyo nkunga kuri konti y'ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uhereye ku munsi umwaka w'ibaruramari ryacyo warangiriyeho. Iyo igenzura rigaragaje ko urwego bireba rwatanze inkunga mu bwisungane mu kwivuza nke ugereranyije n'iyagombaga cyangwa se iyagombaga gutangwa, urwo rwego rwagenzuwe rwishyura inkunga rutatanze. Umuyobozi w'urwego rwa leta rufite ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mu nshingano aca urwo rwego rwagenzuwe birumvikana ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ingana na 200% by'inkunga itaratanzwe. Ngaho inkuru zacu zo ziracyaza. Wifuza ko mu bitekerezo kunsaba ingingo nagukoreraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo 0788262130 ndetse email yacu ni montagnetele@gmail.com. aho ngaho mutwandikire ntabwo dutinda kubasubiza. Bakunzi bacu twishimiye ko umunyakurya Télé Montagne Rwandaise ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro iyi nkuru wayikunze manuka munsi y'video wandika ijambo rigira riti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusho kohereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro mwareba bigera kuri 500 birenga. Mwibuke mukore subscribe kuko birihutirwa. Inkuru naho ubutaha.